hadin ba ngayo ya kacing tip na kinong rep ba kadon kata kacing hiar kacong kador sensan ngalam shim ya kani kapu bangan ya kedu iki perangkat bat kita traders ni kinong iyi pansung tu uno ngidon kamban le singila shim kat tu kat ni teliki rai tang ba kani kacing rai juni mentakas ngin bentelun ha ki benai ki benwan inform ki komedis nakabang don kam banyak keren ban ini kinong rem bat kinong kaji di kijing ki jongki ni tep ki pun ki kendon trekam jon ki it ki hima kadon ke district council ke bopon kani kam ditang sapang iwe ibenta ha kanu karai ke bang shim ngimde ban opres lani ban bendik no ya kajing pengiat pada jong ibai ki bedan pahat tak sistem tingila rai bang ide bendon ka kerja corporate span pembasan flur ban bu ha ka marketing board kaban yarap ban kemi pat na kabenta kini kinong rep ki bedon kam pisah kerke di balik CD no ki mar ha kador kabatan ni de ban hikai ki tingila ai ka assurance kini ki farmers bangin nang penbon susu yang kita ki hubs lami ki jaka banlum banlang ye ki marep ki bakher dei tong sunsan kuai bila yu i bahapo assembly no wilayah keren pang gajing nyar dor jong kuai patungo ka kata ye kinong rep tingi kermen ba na kini ki kam jong gajing yak hanan nila pan pening sipun ki APA ki an ki kanun ki policies ki banyarap bon snem syakman nakabutang ito so makalong nila sedang berinteli list jong kita ki hubs ki farmers ki layo nreng yu bak kimpat biak ngidang hapun bon susu bat nila bangin invest no ikini ki hubs pilayo ki schemes ki prepare ki schemes jong chief minister upon ba menta ka awareness kamdon bat ki farmers tingila ongru ki officers bagi day bandon da ka program ka bajalan bat ka ban jelew ban lech kinong rep pan suko kini ki schemes kamdon jingmot ini ban ekran sipang ka scheme da dapat kinong rep pat kimdon jingtip pat kim suko umno ban pandon ka ki schemes penglannya ke jinglet kinong makin small steps bandon kini ki farmer organization meetings haki blocks day ban ya chito shakti blocks nang bagi farmers kinduk suku makum jing yok ngau jangan mentan ka awareness ka duna ni di ban penklan ya ka awareness